Okuru Gerard Emmanuel ahimbisuwe ow'ekitongole kya Action in Disaster Training Services bakatunga omwanya ogw'omwaka w'2023 babyara emiti erikurenga 50 y'emigano aha mwegyeko gw'omugyera ogu biita ente zigiriire zagimaramu. Twabyara emiti ya bambu nk'oku mureba, twakura emiti ya kartusi twagihamu, twabyara emiti ekurenga muri 500 ya bambu. Konka ekyomugisha mbi munywani wanje ente z'abataka zizire zarya emiti egyo, kandi abantu tubakunda ekitiriyo ntukora bagumana bakuramu ebikondo bite bitabire tutiremu bya shengenge. Nashobora ngu ente zirikuraba omu mwanya ogu zirikuza kunywa amaizi aha mugyera gwa Rwizi nizo ziriire emiti egi bitu nibenda kukirondera omubazi. Twine ebintu bibiri kutakutaho chain link nari gisengenge ekwetorera ogu mwanya nebasa kurinda emiti yitu, kandi ekya kabiri ndiyo nyine okugamba n'abakama b'ekanisa haruguru kugira ngu ente zireke kuza omu maizi ga Rwizi, turenda kubateraho amaato, ente zigume zinywere haruguru aha maato omwanya gw'okuza aha Rwizi, kandi turenda kutaho n'omusirikare omupolisi akabasa kurinda omwanya gwitu ogu abantu bareke kutsisira ebintu. Nashaba abatura baburengera izooba okumanya oburungi bw'omugyera gwa Rwizi ahabo kuba nokugasira abantu barikurenga omu bakiikuru 5. Ogwo omugyera kaba gwija gwikatwemerera konka hatandi kugambira amaizi gari omu kacano kakye nkimanyisa ngu abantu bari basisha omugyera ogwo turiyo twena tugaruraho ekintu ekyabire tutamanya ekicwera aho twemerire hano bagweta omugyera gwa Rwizi niyo bakweta buffer. Rwizi kwekube yaba yasharire netushanga konka hati yakibasa habo kuba abantu basisira ogu mugyera. Ahimbisuwe nagira ngu biine entebeekanisa z'okubyara emiti y'emigano endiijo hamwe n'okubyara emiti y'ebijuma hariho n'omugyera okuhweraho abatuura n'okuborekyerera ekyokukora. Namwe biteekateeko byanje omu MOU with the church ntuza kubyara has avocado, ntuza kubyaramu emiyembe aho abantu baburiho abarize okugasirwa kuko wine has avocado oyine emiyembe, that is income generating. So twenda kuhwera abantu ba Uganda n'abantu bitu bo mu Western region kugira ngo omugyera gwa Rwizi bareke kugureba nk'ikizibu bagurebe nk'ikintu cyo bakubasa kuyama ekikubagasira. Omugyera gwa Rwizi nugukomoka omu nshozi za Buhweju guraba mu districts ezindi nka Shema, Mbarara, Ntungamo, Rwampara, Mbarara City, Kiruhura hamwe na Lyantonde gutyo gushuka amaizi g'omu nyanja ya Victoria. Biita abantu bagutahirire munonga mu district kuraba barukurisizamu okutera amatafaari okutimba omushenyi hamwe n'ebindi ekireetire amaizi gakyendera munonga n'abaturana munonga omu rurembo rwa Mbarara bakahika aha kubura amaizi g'okwejunisa. Ahabwa TV West ndi Aidan Bataringaya.